Na Veliku Gospojinu, koji svake godine tradicionalno svečano je obilužen jedan od bunjevačkih nacionalnih praznika Dan Dužijance 2026. godine, sa bogatim kulturno-umetničkim programom u centru varoši Subotice u subotu 15. avgusta u organizaciji Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine i ustanove kulture Centra za kulturu Bunjevaca. Centralni simboli i ove Dužijance bio je kruv od novog žita, koji je bio posvećen od strane velečasnog Nebojše Stipića u okviru mise zahvalnice u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Subotici, koja je bila i početak svečanosti obilužavanja ovog bunjevačkog nacionalnog praznika, gdje nam je velečasni Nebojša Stipić dao posebnu poruku vezano za svetac Velike Gospojine i obilužavanja običaja Dužijance. Vidite, mi nešto danas drugo uzdižemo na nebo. To je simbol ove Dužijance. To je kruv kojeg stavljamo pred oltar Gospodnji. No, ajmo vidjeti logiku Božjeg izabranja i što Bog čini. Sigurno ste svi čuli za Kleopatru Selenu II. Sigurno ste svi čuli za Pitoridu. Sigurno ste svi čuli za Glafiru Kapadočansku. Svi ste sigurno čuli za Kleopatru Jeruzalemsku, Herodovu ženu, to jeste jednu od Herodovih žena. Zar ste čuli za njih? Ja nisam. Vidite, oni su bili, što bi rekao narod, štogod u svoje vrijeme. Oni su bili princeze, kraljice, vladarice. Oni su bile Melanije Trump i tome slično. Da ne nabrajem pevačice i ostale. To su bile one svome vremenu, ali 2000 godine posle niko ne pamti. Sada vam kažem, svi znate ko je Angelina Jolie, ko je Melanija Trump, a da vam kažem, znate Maru iz Stavankuta, koju? Ista logika je bila u Božje vrijeme kada se imao roditi. Od svih kraljesi dvora, senata, skupština, vojski, moći, novaca, izabire dvi neznatne službenice. Mladu, blaženu divicu Mariju i staricu Elizabetu Zaharijinu, ženu koji je bio svećenik u podmakloj dobi. Vidite, dok je ovaj svit imao sljedeće, Rim je imao cara, Herod je imao palaču. Imali su dinastiju, vojske, bogatstvo, moć, pravili su se politički savezi, društvene elite su postojale i tada. Istovremeno, Bog svetomeću stranu izabire dvi žene. Elizabeta je po srcem imala Ivana Krstitelja, a blažena divica Marija po srcem je imala Isusa Krista. Ne moramo biti jako veliki teolozi da shvatimo šta je Bogu vridnije. Moć, novac, prestiž, karijera ili ono što nosimo pod srcem. Vidite, braćo i sestre, zato i piše, silne zbaci s prestolja, uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Jer u onaj čas kada i mi, poput blažene divice Marije, trebamo poći sa ovoga svita, nećemo biti pitani po tome koliko jutara imam, koji mi je bankovni račun i šta na njemu imam. Biću pitan pod onim što sam cijel život nosio u svome srcu. I Dužjanca je slika i prilika onoga što su naši stari nosili u srcu. Zahvalnost na kruvu. Zahvalnost na kruvu kojeg danas imamo na prestiž i koliko ga možemo vidjeti bačenog po svojim ulicama. Ta zahvalnost se izgubila, a zahvalnost je teološka kategorija, a ne neka ljudska isprazna mudrost. I kao što je nekoć Bog izabrao dve neznatne službenice, i za Dužjancu izabrao Bog dve neznatne službenice, ako pažljivo promatramo. Izabrao je Justiku Skenderović Lešinu i izabrao je Đulu Kojundžić.
Mit je da je to samo Rajić došao sa idejom. 2 žene su pretekle u crkvu ono što je toliko dugo bilo na salašima i u familijama. Dužjanca je ponikla u salašima i familijama, ali da se njoj da neki dublji značaj, osim zahvalnosti za plodovima, da se divimo sebi kako smo napravili dobru žetvu, da se sami sebi zahvaljivamo. Ove pobožne žene su u svome srcu osjetile da se Bogu treba kazati hvala. I vidite što se dogodilo. Njih 2 su bile članice katoličkog divojačkog društva. Svoj identitet nisu odvojili od svoje vire katoličke. I zato su ošli pred svećenika, ne pred vrača, ne pred nekog moćnika, Heroda, svoga vremena. Otišli su pred Blaška Rajića, jer njim je bio župnik iz tehničkih razloga. Ali nadahnuće Duha Svetoga bilo da taj svećenik u tome prepozna nešto više. I mi u svakoj dužjanci, bilo je varoškoj, bilo seoskoj, salašarskoj, obnavljamo ovaj susret između bogobojaznih žena i službenika Gospodnjeg, sve da bi se kruv svagdašnji uzdigao kao hvala Bogu na oltaru. Program se dalje nastavio svečanom povorkom od Bunjevačke matice kroz centar Varoši Subotica, svih učesnika u narodnim nošnjama do spomen biste popa Blaška Rajića ispred Varoške kuće u Subotici, gdje je vinac svečano položila predsjednica Bunjevačkog nacionalnog savjeta dr. Suzana Kujundžić-Ostojić. Svečani dio programa nastavio se na bini u centru Varoši Subotice, gdje su med prisutnim zvanicama koji su uveličali proslavu ovog bunjevačkog praznika bili Darko Buljušević, savjetnik predsjednika pokrajinske vlade, dr. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika zadužen za oblast komunalne djelatnosti i javnih preduzeća, Bojan Šoralov, načelnik Sjeverno-Bačkog upravnog okruga, Veljko Vunjić, predsjednik Bunjevačke matice i zamjenik predsjednice Bunjevačkog nacionalnog savjeta, članovi Bunjevačkog nacionalnog savjeta, Maša Mladenović, rukovodilac matične djelatnosti Varoške biblioteke u Subotici, Tihomir Vrbanović, predsjednik izvršnog odbora Bunjevačkog nacionalnog savjeta, Lazarela Marjanov, direktorica novinsko-izdavačke ustanove Bunjevački informativni centar, predstavnici bunjevačkih udruženja i institucija, koji predstavnici bunjevaca iz Mađarske, Sombora i Lemeša. Dr. Suzana Kujundžić-Ostojić, predsjednica Bunjevačkog nacionalnog savjeta, svoje obraćanje posvetila je simboliki kruva od novog žita, tradiciji koja se prinosi generacijama i budućnosti bunjevačke zajednice. Ovaj kruv koje su doneli ovo dvoje mladi i divni ljudi, simbol je zajedništva, simbol je dugog vika trajanja ovog našeg običaja. Kruv, tako jednostavna stvar, a u njemu je naša istorija, naša kultura, naš jezik, naše trajanje. Ovaj kruv kao simbol poklanjam večeras svima onima koji su našu tradiciju čuvali, našim precima. Nama danas, svima koji u ovoj varoši žive, i zalažem ga za budućnost bunjevačke zajednice, budućnost ovog grada, Vojvodine, Srbije u kojoj živimo. Ovo dvoje mladi ljudi koji su večeras s nama kad god su učili bunjevački u školama. I to je ono novo žito koje niče i koje nam daje nadu i sigurnost u ono što radimo, za čega se trudimo da smo na dobrom putu. Lane smo posijali novo žito, starovinsko, zove se Bankut. Mnogi su na njega već zaboravili. Dobili smo svega 10 kila žita i od tih 10 dobili smo 100 novi. Na ovom trgu unazad puno godina, puno tog je bilo što smo poželili, što sam ja poželila našem narodu. Večeras želim samo jednu stvar, a to je da nas u godinama koje dolaze, baš kao i to zaboravljeno žito, svake godine bude što više.
Prisutnima se ispred pokrajine obratio dr. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. On je zahvalio Bunjevačkom nacionalnom savetu i svima koji rade na očuvanju zajednice, naglašavajući značaj zajedničkog rada, kako je kazao boljoj Subotici, Vojvodini i Srbiji. Kod Bunjevaca nisam gost, vi znate dobro za moje bunjevačke korene. U Subotici sam kod kuće i stajati ovde između ove dve najlepše zgrade na svetu je najveća čast. Suzana, tebi, Nacionalnom savetu, ovi divnim ljudima, pre svega hvala što se borite, što opstajemo, što zajedno gradimo sve ono što zovemo i bolja Subotica, i bolja Vojvodina, i bolja Srbija. Na prošloj manifestaciji smo obećali novac za Bunjevačku kuću. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je pokrajinska vlada, na inicijativu predsjednice pokrajinske vlade, novac uplatila gradu Subotici i da krećemo ka ostvarenju tog višegodišnjeg sna izgradnje Bunjevačke kuće u Subotici. I da ne dužim, em je divni orkestar, em ima još govornika, ja uvek kad sam na bilo kojoj bunjevačkoj manifestaciji moram da budem naravno ličan, jer je i bunjevački govor i sve bunjevačko deo mene od rođenja. Ja znam da smo uspeli u ovoj večeri tako što je večeras iz Engleske došao moj kum upravo zato što je večeras dužijanca. Jer znam da ljudi zbog toga dolaze u Suboticu i zato u Subotici opstaju. I na tome vam jedno veliko hvala u ime pokrajinske vlade. Ispred Varoši Subotice obratio se Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika Subotice, čestitao je praznik u ime Varoši Subotice, gradonačelnika Stevana Bakića i svoje lično ime, ističući značaj dužijance za bunjevačku zajednicu, ali i za samu Suboticu. Dan dužijance je dan proslave hleba od novog žita i prinošenja tih darova Bogu. Običaj je nastao u domovima čestitih, skromnih paora koji su radeći težak posao na njivi uvek gledali u nebo, moleći se za rod i čuvajući svako zrno žita. I slavi se na najboljem mestu u srcu naše Subotice, u srcu naše nepregledne ravnice, tu gde vekovima živimo zajedno i zajednički stvaramo budućnost. Koliko je dužijanca značajna za bunjevačku zajednicu govori i to što je Bunjevački nacionalni savet upravo ovaj običaj proglasio za svoj nacionalni praznik, slaveći tako u jednom danu plodnost žitnih polja, novu rodnu godinu i starinski običaj koji nas sve ovde okuplja i veseli. Subotica je ponosna na svoju multikulturalnost i zajedništvo svih njenih stanovnika. Grad koji je zajednica brojnih naroda koji su stvarali i stvaraju ovaj grad. Među njima su i Bunjevci koji su umeli i imali snage sačuvati sve svoje osobenosti. Vaša kultura, tradicija, jezik i običaji obogaćuju ovaj grad, a lokalna samouprava će vas uvek podržavati u svim vašim aktivnostima. Još jednom svim pripadnicima Bunjevačke nacionalne zajednice od srca čestitam nacionalni praznik Dan dužijance i neka nam hleb od novog žita donese mir, zdravlje i blagostanje u svaki dom, u našem gradu, u našoj državi, u celom svetu. Ovogodišnja bandašica bila je Katarina Lulić, koja je nosila kruv od novog žita uz pratnju bandaša Ognjena Gabrića, koja je nosio vinac ispleten od zlatnog žita. Di je kruv svečano pridat predsjednici Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzani Kujundžić-Ostojić, a potom kruv je pridat Srđanu Samardžiću, pomoćniku gradonačelnika Varoši i Subotice. Ovogodišnji bandaški par je izneo svoje utiske oko uloge koja im je ove godine pripala za Dan dužijance. Biti bandaš je veoma značajna uloga na današnji dan. Mnogo mi je drago i čast mi je što sam ja danas taj koji je dobio tu čast da ima tu ulogu. To za samu kulturu znači mnogo, da se iz godine u godinu nastavlja i da se dužijanca održava, da se svake godine u što većem broju organizuje. Prvo samo to oblačenje nošnje i cijela manifestacija je nešto nestvarno i treba proživeti da bi to moglo da se opiše. Ostaju veoma lepe uspomene vezane za ovaj dan. Nije mi prva dužijanca, ali prvi put sam bandaš. Ponosan sam na to što ću ovim da dam i svoj doprinos
očuvanju bunjevačkih običaja. Ova dožijanca je posebna po tome što sam ja bandašica, prvi put. Bila sam na prethodnim dožijancama, ali sam samo učestvovala, oblačila sam se u nošnju. Danas sam prvi put ja bandašica. Predajem kruv predsjednici posla. Pa prvo od početka smo tražili nošnju koju ću nositi da bude drugačija od ostalih. Smatram da treba da se nastavi, da se okupimo u što većem broju. Vidjela sam od mojih u kući, oblačili su nošnju, učestvovali u dožijancama. U bogatom kulturno-umetničkom programu nastupili su Kulturno-umetničko društvo Željičana Bratstvo i Subotice, Hud Aleksandrovo, Hud Mladost 1947, Hud Vila iz Novog Sada i Bunjevačko kulturno udruženje Neven iz Kaćmara.
Na kraju kulturno-umetničkog programa svirano je Bandašićino kolo, koje je pratio orkestar Uspomena, sa kojim se završio i program obilužavanja Dana Dužijance 2026. godine.